Itinagan ti Ama. Napalabas. Kinasarita ni Don Leon ni Yaya Ising, ket nakapungtot daytoy, iso nga imbaga na apumanaw langen ti babaunen. Nakaro ti ladingit ni Yaya Ising gaputawan ta muna apapanan, iso nga inyo man nakadamo ni kakentsona ti amin. Iti sabali a bangir. Nakuna ni Don Leon adinan to kabutang ni Mr. Wong, nga uray pay ad-ado ti tao ken koneksyon daytoy. Kabayatan na, adanadlaw da Mr. Wong ken Maximo. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Kasayatan siguro no santan nga agtuloy iti papananta, boss. Narigatan. Juan, husto ka, Maximo. Naligatan na may sagmakta. Ipilta kong tilugan, boss. Saan? Hidilit somlangan. Agkabang taayan tao tayo. Angin madayo pa'y dayjay, boss. Amangan mo niya ti mapasamak. Ipalpaltak mo langan, maniho. Matumpal, boss. Basta siyak ti makamo, boss. Kas itinakon-akon. Siyak itulok matatagal sa mapasamak ka. Agtalagakan ka, Maximo. Boss! Palpaltukan ka na. Maximo! Ipalpaldas mo, pay! Basta kumulap kayo lang, boss. Siyak itulok matatagal sa mapasamak ka. Agabungan sa aming tawa, kotse! Kumulap ka lang, boss. Di mo itong kwatawulong. Tama mo lumagultan ka. Agyaman nagtaimpangag nak, mama. Iha, inaramid ko ti kasjay. Tadyak kayat amaya dayo ka kada kami kanipapam. Mama, Kabisado kan, iha. No anya ti kunam, sigurado nga ramidem. kasla maikadwa nga inakon ni Yaya Ising. Amo ka na singpad. Iso asa anak nga agdwa-dwa sumurot kan kwa na. May sala aba nagtikid dawakan ka, iha. Anya day ta, mama. Pangaasim, di mo suksukiran ti amam. Mama, Day talaang mo ti kayat na kat. No matungpal mo ti biling ko, masiguradok nga awanan ti rumswa aparikot. Awalan, kotse, kumamkamat ka na ta, Maximo. Saan ta pa yan nakasigurado, boss? Las ka na makadanon tayo tayan na iti tao tayo. Basta kumulap kayo na ta. Ang mga magtapay sana namnaman na mapasamak. Juan, Maximo. Diyak itulok na mapagsyat na tayo. Agyaman ka kanya. Kunam. Wan, papa. Gaputadyak pinatuloy a pinapanaw ni Ising. Wan, papa. Ngam kayat kumat ang maamuan nyo. Ang manipod ita. Diyakon iraman ni Yaya Ising iti anyaman nga aramidak. Anya. Awan ti basol ni Yaya Ising kadagiti aramidak, papa. Iso asaan arumbang nga isukit din ti agsagrap iti anyaman a pamabasol. Anya ti kayat mo asawan. Aramidak lata ti amok a husto. Katdok talot ti kayat ko a maamuan. Kasayatan na pumanaw kayo ditoy. Mapan kayo iti may sa ahit at tayo. Narigatan, ang mga ano niya ti mapasamak kakadwa. Maximo! Anda tinaganda tamang patay kada kami. Ang mga ano nasurutan da kami ditoy kani boss. Ang mga ano anya kiti ti mapasamak. Iswagtik na kayo. Areglado! Darasan nga! Sige, sige. Agsubli ako ni Jay Kotse. Agdiretso kami metan kani boss. Jay presinto. Awan mo tinadakamat iti report. May papan iti maatap a suspek. P1 Mendez. Gaputawan pa'y ti matudo tayo a suspect, Chief. Atong. Ngam ikagumaan mi adoktalan, ti kinasya asino na. Rumbang laan. Tano saan tayo amaamuan ti kinasya sino dayjay? Ang mga no nakarkaron tupay nga dadakes ang mapasamak dito'y San Bartolome. Kumusta po? Anya ti mataman. Kasi di kaya dyan mapasama ka mo. Binotbotan ko dahil dyan, Mr. Wong. Good. Dayta
ti magustuak kan kapogi. Amo, Kita ikmanlaing noan niya taramitan ni Mr. Wong. tirigat na amo. Ang mga nobeltaan na tayo. Sasaor laing day jay ang Mr. Wong no aramitan na kitinti kasta. Amo, Am-amu nagpogi. No adadyak magustuhan. Agarami ta kiti pamuspusan tapno mapukaw ti anyaman wenno asino man nadyak kaya. Anya ka di tinapasamak, Maximo. Dadamagan ka di pa lang, hepe. Makita mat ang natatakiti bala tilugan ni kani Mr. Wong. Kani Mr. Wong. Sana matagtagari. Kapoy tinapasama ka na kami. Maximo. At nang palto-paltog ka na kami. Iso nagdiretsyo kami ditoy. Naimbagtasan kami anay sagmak. Sa dino abanda. Ibagam, tapawanawanak kadagiti tao, itamot laeng. Napasnak ti panakisarita ni Papa ken ni Mang Bugi, itays ni Mang Pat. Masigurado nga dalakid di ilimlimod da. Ita. At daw awagan ni Mang Bugi iti cellphone. Sino nga taday, Chay? Ikagumaak ti umasidaga. Tapno... Talagang aramidam ti amin. Tapno madoktalam ti anyaman na kaya't mo adoktalan na niya. Papa, Nadnadlaw iti kastang aramidam. Palpaliiwam ni Pogi. Papa, Jay ngamin. Makita, saan ka ang makatagari, Monica? Ay, Monica, amangan no si kantumot lang ti pagbalatekan ti kastangar aramidan. Iso asar de nga mon tay tangar aramidan, Monica. Tawan mo't laing ti uray anya amatok talang. Anya jay ko na, Mr. Wong. Oh, dandani kami Maximo taok, Padre Simon. Anya? Ada nang palto kada kami. Kita pudno na. Jay lukan me. Ada jay plisinto. Tabati pa lang ichay. Mr. Wong, saan ko masyak tirumbang nga nagkamangan nyo? Tirumbang ko ma, ket kadagiti pulis. Nalpas kami blatal. Himayak, tapno kasalita ka, Padle. May papanitian niya, Mr. Wong. Palagan ako, ma. Ikalalagan nak. Kaya't ko alamidem kasta, tapno mapunas puteng ko. Ha? Pangasim, Padle. Ikalalagan nak ko, ma. Please. Una yun ni Monica. Kalkalpas laki na saritak adi nakakumansukiran. Ngamkas de gayam tinaramid na. Talaga natang gandolo na. Leon, Mapunpunwa na kontyo na. Talaga adya kon kayat tikas jangar aramidan ni Monica. Ang mga nodumteng tikan nito adya kon malapdan ti bagi. Di mo sardengan nakasarita ni Monica. Imbagagmadan kan ka, Chona. Ang mga numapunwarag tukit eh. Taktik na ya mamin tao tayo, Maximo. Naramid kon, boss. Kaya't ko maamuan na sino awanan bai nagalamit kastay. Ura siya, boss. Talaga kaya't ko amamuan no sino day jay nga wanan bain. No maamuan niyo. Kaya't ko datagyo kanyak si Pipiyag. Sakmang patay dahi chay ayop. Atong pal, boss. Oh, tantanitan, Maximo. Nga ro, boss. Naimbaglakit din ta saan ta anaan ano. saan mo't amang luklukat ni Monica, ma'am? Nakapupuklatan, ijay silid na. Oh, kasta ka di. Wan, ma'am. Naala, saan na bale? Siya kunti mapan ijay silid na. Ma'am Juna, kaya't ko ang makasarita manan ni Monica. Di na kamin impangag itimbagakan ko anakat.
May papankadikin ni Sir Leon, ma'am. Wan, ising. Ada pa kainaigan ni Leon iti daytoy. Talaga nalaos ti pungtot na. Iso anas ka na makasaritak ni Monica, tapno mabagbagaak. Ti-informer ko. Naibagta nakawag ka. Anya ti madamag. Anya? Sa dino day ta lugar? Sige, umay kami. Mangikuyog ak kadag iti talkak a tao. Tamapan kami itamat laang iti imbagam a lugar. Nagasat ka pa'y laing ising. Sir Leon. Agyaman ka. Talinapdan dakdamuni ka kansyona. Tano saan? Awan ka kung maitan dito'y mansyon. Nyam sana ga po talinapdandak iti panang papano ko kumakan ka. Kat nakasigurado kan. Palpaliiwan ka pa'y laing tapno ammom. Ikagumaak ti saan nga agbiddaw, sir. Sigurado laeng ising. Ta iti sumaruno. Uray asino tagdep-dep pa. Talaga asaan dakon amalapdan amang papanaw kan ka. Di nagpagdanagan mo. Awan anyaman na daytoy. Palpalabsag lang ti marikriknak. Iha, Ngamkas iti nakunak. Awan ti rumbang a pagdanagam. Awan anyaman na daytoy. Kayat ko lang ti agmaymaysa. no talaga adi mo kaya tapagsaritaan, sikati makaam mo. Ngam pangaasim ko ma, saan ka nga agar-aramid iti ad-adda apagungutan kan ka ni papam. Maymaysa lang ti amok akaungat kanyak ni papa, mama. Ti iruruwar ko. Ngam saan nakabalod? Tapno ipupuknak dito'y mansyon. Iha, Iso adinak malapdan ni papa. Nang runak at awan matidakas nga aramidak na rumuarak. napaggad ita dito'y San Bartolome. Dayta ti makagapuno apay alapdan na ka ni papam arumwar. Saan la ang aday tatirason, mama? Marikriknak. Kat day tati kayat ko adoktalan. Gusto tinyawag kanyak ti informer ko. Talaga nga dadag iti armado iti dayto a lugar. Sana bale. Nabilin kon dagiti kakadwak. Iti kanito ang makangagda iti putok. Umay damat ka na dagos ditoy. Tadadalang iti asidag. Sana rumbang nga damakadlaw kanyak. Mapanak iti dayjay abanda. Kastagayan tinapasaman, manang ising. Uwan, padre. Iso nga aging gaita at dapay laeng danag ko. Panagkunak, ket sana rumbang agdanag ka manang ising. San lakit di nga umanugot dagiti agina, amapukaw kay ti sibay da. Padre, Basta agtalinaad ka kumaan na singpet, kanatulnog. Nagruna ka ni Don Leon. nauyong ni Sir Leon no makapuntot. Dayta ti pagdanagak, padre. Manang ising. Ang mga nuadan to pagbidutak. Kat no anyakit di ti aramidin na kanyak. Agtalakay ti Diyos, manang ising. Alan, agsubli ka ni Jimansyon. Tama nga no sa pulan da ka. Agyamanak. Nakaasidagak iti pasdek ngawan Apolos di nakasipot kanyak. Agpaliiwak pa'y nga umuna. Sakbay nga awagak dagiti kakadwak. Siguraduak ngawan ti makasipot kanyak. Di ta ti paglingadak. Paliiwak pa'y nga umuna dagiti adda ditoy. Apag isula unay ditoy. Dagityayan dagiti armado. Agdadalang. Anya di mapasamak ni Hepe Salvador iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo na pauluan. Itinagan
ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Bayat ti panagdalyas at da Mr. Wong ken Maximo, tapno saraken dati may sa tao. Nadlaw dagitoy nga dati luga namang sursurot kadakwada. Pagamuan ket pinaltopaltugan daidan. Ngem nagasat dagiti duwata sa andaanan ano. Iti sabali a bangir, kinasarita ni Monica ti amana, ket nagyaman daytoy, gapo iti saan na panangituloy ti Don amang papanaw ken ni Yaya Ising. Kabayatan na, may sama na napaggad ti sinarakusok ni Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Agyamanat. Nakaasidagak iti pasdek nga awan Apolos nakasipot kanyak. Agpaliiwak pa'y nga umuna. Sakbay nga awagak dagiti kakadwak. Siguraduak nga awan ti makasipot kanyak. Di tati paglingadak. Paliiwak pa'y nga umunan dagiti adda ditoy. Apag isula unay ditoy. Dagjayan dagiti armado. At pangtugti na ikasa itilikodak. Agaliptakak. Jak itulok amay sa mak. Ibalat ko niya! Ita, rungduin kan. Dandani akon. Naskan nga agalertoak. San arumbang amay isang makak. Nagapo ka nga rodin ijaayan da padre, Yaya Ising? Wen balasang ko, na ibaga kong ti sitwasyon. Nasayaat no kasta. Diyak ngamin kayat nga agbalaw ni padre. Monica, Diyakon ibilbilang asabali ni padre. Kat numabayag asa anak ang makapan iji simbaan. Ang mga noan niya kit di mati panunutan na. naku na itay ni Padre ang maawatan na ti sitwasyon. Iso apa nagkunakit saan amas daaw dayjay. Gaputa na ibagamon kankwana, Yaya. Dayta ti pagsayaatan na. Napakamwa kong Damentes. Sigurado ang nakapwesto daminan. Naskal... Oops! Naimbaglapit din ka nakalisyak. Kakadwa! Rinaot na tayo! Dayjay ti awanan bain. At Dan Damentes. Patas kitang tilaban. Anya ti magdamag pogi. Amo, rinaut dagiti polis ti maysa kadagiti hideout na Mr. Wong. Anya? Amo, Kita yung manlaing. Nagalisto talaga ti karma. hindi kaya't mo asawan, amo. Amom kadi, aplan-planuwag nga ibaga kumaga dagiti pulis. No sa dino ti ayan dagiti hideout ni Mr. Wong. Nga beta, kastamat kaya man ti mapaspasamak. Nga mamo, posible pagatapan da tayo. Awan ti bibiyang kubogi. Basta naragsakak ita, gapoy ti day taag tamag. Sumagmamanon ka dagiti rinaot mi tinaidasay. Ngam saan kami ngagsarnag. Oops! Dandan niyo akon. Naimbagtanas si putak dayjay. Oops! Naimbaglakit din ta nakatapuakag. Agarudo kat amapan iti dayjay abanta. Agalimtakag. Granada tinagdisoko. Pidutak kat ipurwak ko kadakwana. Aglibas na kanon. Men! Parang magantayo ida! Saan tayo ida sardingan? Madlaw anaragsak ka, yun. Anya ti mapaspasan. Si Kamet na. Nasken ka di nga dapay mapasamak, tapno agbali na ka naragsak.
Saan ka di nga umdas anaragsakak, gapo kada kayo italagta? Ha? Dayta tirigat na ken kakachona. Amin na tignay ko dil-dil lawem. No naulima ka. At tapam nga amangan, no dati sa bali aplan-planwak. Saan ka maawatan? Di nakmat siguro mababalaw, Leon. Ngamin, amok ti amin nga aramidam. No amum lakuma, no kasano tirigat ko amang kalkalob ka ni Monica. Huston! Jonah! Ha? Jak kayatin nga dapat agaon niya oray may sala kumaabalikas iti bibig mo. Sumardeng kan, no kayat mo anasayat ka kanyak. Kasano na pasama kasta, Maximo? Diyak ba mo, boss? Basta niya wag ti may sa tao tayo. Ngagliblibas da kano. Gaputa kilata di marup dagiti pulis iti hideout da. Saan mabalin kasta na pasamak, Maximo? Kasano na amuan nagiti polis dahil diso? Mas dawak mo't, boss. Diyak mo, no kasano ang nakadanon da ijay. Agdwa-dwa ak, Maximo. Amang na igagkala na pasamak. Anya ti kayat mo sa wan, boss. May kadwa na pasamak kastoy pakteng. Jak pacen basta masalakan polis dahil hideout. Isu atapag. Adamang sabutahe kada tayo. Binilin na kagayam ni Monica, isi. Wan, Ma'am Jonah. Napan ko impa kaamukin ni Padre Simon nga amangan no saan payla ang makasarong kar ijay ni Monica. Amom ising, nakaangasak itinalukay iti kasta a desisyon ni Monica. Anya ti kayat mo asawan, ma'am? Kaya't asawan di kasjay nga inaramid ni Monica. Ad-ado itan ti gundaway akadda na diti balay. Anya? Masiguradok dayta ising. Kat no agtalinaad diti balay ni Monica, masiguradok asaan matan nga agpungtot ni Leon. Kablawan ka, Narding. Kablawan ako nam. Ngam sa bali matitinor ti saom, Simon. Narding, Anya talaga ti masapol mo? sumagmamano abiyag tinapukaw. Gapoy tinapasamak. Sigurado Simon. ka di. Engkwentro tinapasamak. Iso ang mabalin ka di. Di mo isider kanyak ti pan nakatayda. Apay nakadepensa ka la adagos, Narding. Jak pala nalpas ti ibagbagak. Ngam nakadepensa ka adagosan. Gaputamok nuan niya ti kayat mo atumbuken. Ulitak mat nga ibagakan ka. May saak a pulis. Legal ti operasyon nga insayang katni. Iso adi naksidiren no addaman sumagmamano abiyag anakatal. Kasarsarita ka. Sa dino tinangibaonan ken ka ni Monica. Ijay laeng simbaan, sir. Imbagakin ni Padre Simon nga amangan numabayag asaan ang makapan ijay ni Monica. Sigurado ka aday talaeng. Wan, sir, patyandak ko ma. Pangaasim, Sir Leon, patyandak ko ma. Agsasauak iti agpaiso. Mala, huwenen. Mamati akon ken ka. Ala, panawan na kon ditoy. Tasong batak ti mau awag iti cellphone ko. Tsakaya tagatap, Don Leon. Nga may kaduan dalas na pasamak tsakayat. Iti tinorte pa nagsaon, Mr. Wong. Kaslaki tinadda pamabasol mo kanyak, iti pa nakarinti may sa hideout mo. Apay, Don Leon. Talaga kadiawan na mom na pasamak. Diyak kaya't ti tinorte pa nagsasaon, Mr. Wong. Amangan no nalipata mo, no asino ang kakasarasarita. Saan ko malipata na sino ka, Don Leon? Ngam kaya't kumamuam. Tasing petak kayam. Ngam takasak kapusol.
Pangtangtan na ka din, Mr. Wong. Makamuka niya panunutem. Basta may sama si Kuladok. Jak makustuhan na pasamak hideout ko. Sana pulos. Nakaumayak manon, Padre. Tapno agpabalakan akan ka. May papanitian niya, Mayora. Panagkunak namin kat saan ahusto ti kayat ang mapasamak nilyon. Mayora, saan ko unay ang maawatan? Noan niya talaga ti makagapo. No apay akas jay ni Don Leon. Padre, Anya ngamin ti makagapo. Apay aparita ni Don Leon arumwar ni Monica. gaputan na paggad ti aglawlaw, Padre. Dayta ti amok arason. No dayta ti rason. Panagkunak ket adakarbangan na Mayora. Kayat na ngamin asalwadan ti karadkad ni Monica. Agam no adapay sa bali ang makagapo. Daytan, tijak ang mo asawan. Padre, Tilang may bagak, Mayora. Ket addalat takarbangan. Si kangamin ti ina ni Monica. Ket kas ina. Mamati ak amas amom no anya ti rumbang apara kan kuana. Jak magustuhan ti kas di asao ni Mr. Wong. Amunak, Bogi. Sa anak amaboteng nga oray pa'y asino ti makabangkak. Biglaan, amo. Ano di kaya't mo apagparangan? Kasarita kiti personal ni Mr. Wong. Anya? Ngayon, amo. Ang mga nonyakit di mapasama. Awanan ti bibiyang ko, Bogi. Bastain ka isaganan tilugan. Tamapantay tamat laeng iti ayam ni Mr. Wong. Teritoryo ni Don Leon to'y ili ti San Bartolome. Kayan dagiti sumagmamano akabangibang nga ili, boss. Amok data, Maximo. Ngam sa anak mo't basta-basta. Organisado globo tayo, Maximo. Amom data. Boss, Iso sa anak mabuteng dayjay Don Leon. No kaya't nagyela. Pues, gela itet ko ken kuana. Sa anak paatiw. No ado tao Don Leon. Ado met tao. Sa anak mabuteng ken kuana. Tantaanam dayta, Maximo. Apay ang nakasukat ka, Monica. Rimwarda papa ken Mang Bogi. Iso arumwarak matyaya. Anya, ang balasang ko. Sa dino ti papanam. At dalabit asikasuhak. Di kagda nagyaya. Agsubli akmat lang. Pangaasim ka di, Monica. Saan kalakuman arumwar? Kinunak matanyaya. At dalabit asikasuhak. Iso adin ako malapdan. Ng balasang ko. Ang mga nukulaat nga agsubli ni papaam. Jak lapat yan. Sigurado, rabiin to na agsubli dayjay. Iso adin akong taktakan, tapno makasubli akmat laang adagos. Naimbag tayo may karitoy, Don Leon. Diya ko nagpalpalikaw pa'y Mr. Wong. Diyak magustuhan timbagbagam iti panagsarita tayo iti cellphone. Imbakak lang, liknak. Awan dakas na ita. Wen, awan ti dakas na. Nyam sa anak amanel. Tapno diyak maawatan ti kayat mo atumbukan iti kasjay atinor ti saom. Don Leon. Amunak, Mr. Wong. No makikayimak, naputno. Saan ko nga ugali ti agbalin at traitor? Iso ano di ka agkitaw iti pamakawan iti kasjay ngayon sawag mo itay. Adalakit di dakas ang mapasamak. Pangtanak kati, Don Leon. Saan kumat niya ugali ti agipangta? Kat iso nga imaya kita. Tapno panagnagakan ka sa anak asinsinan laeng at tao. Iso nga agkidaw ka niti pamakawan. Bayat ang makapagpanunutakpay itinasayaat. Magunod nga ta ni Don Leon, tikid daw na.
Gagayem di uliwaya na denggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotaso. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.